Tokom 2025. godine nastavljamo naš projekat Sistematska arheološka prospekcija Knjaževačkog kraja. Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i opštine Knjaževac. Mi realizujemo ovaj projekat u saradnji sa Arheološkim institutom iz Beograda, tako da ove godine, pored same prospekcije terena, radit ćemo i prva lidar snimanja na teritoriji opštine Knjaževac. Ovo su izuzetno važna i bitna snimanja za arheologiju. Arheološki institut je trenutno jedina institucija u regionu koja ima ovu profesionalnu opremu i ona prvenstveno služi za naučna snimanja. Arheološki institut nema komercijalnu komponentu, odnosno nikome ne pružamo usluge snimanja. Jedino što radimo partnerski sa lokalnim muzejima, lokalnim zavodima koji nemaju tu opremu, tu opremu nema niko i mi ne naplaćujemo njima nikakvu veliku nadoknadu, samo primarne troškove našeg snimanja. Do sada smo radili u većem delu Srbije, radili smo u Republici Srpskoj, čak radili smo i u Crnoj Gori. Evo, pre mesec dana smo se vratili iz Makedonije, gde bi trebalo da počnemo da radimo kako snimanja dronom, ali i snimanja takozvanim sonarom, odnosno Arheološki institut je nabavio i jedan profesionalni uređaj za podvodna snimanja, za batimetrijska snimanja. Zbog čega? Zato što mi radimo projekat UNESCO Rimski limes, odnosno granice Rimske imperije, koje se nalazi dobar deo tih lokaliteta ispod Đerdapa, ispod Đerdapskog jezera, tako da bismo to kandidovali za UNESCO-vu listu, moramo da imamo i tu vrstu opreme i onda smo u Makedoniji pregovarali sa kolegama da im pomognemo oko snimanja staništa, sojeničarskih staništa na jezerima Ohridskom, Dorijanskom i Prespanskom. Lidar je jedna od metoda daljinske detekcije koja se koristi u procesu arheoloških istraživanja. Naime, mi smo ovde na knjaževačkoj teritoriji nakon obilnih rekognosciranja shvatili da je potrebno sagledati arheološke lokalitete iz jednog drugog svetla, pre svega zato što su arheološki lokaliteti pretežno pokriveni gustim rastinjem i sama organizacija lokaliteta se ne može baš najbolje sagledati na samom terenu. Zbog toga primenjujemo metodama daljinske detekcije, između kojih jeste i lidar, koji uz pomoć laserskih zraka snima celokupnu površinu i u naknadnoj obradi mi uklanjamo kompletno rastinje i dobijemo konfiguraciju terena, na osnovu čega možemo sagledati samu organizaciju naselja.
Za potrebe prospekcije iz vazduha, odnosno lidar snimanja, izabrane su 3 lokacije u opštini Knjaževac, koje su prethodno locirane arheološkim rekognosciranjem u toku 2023. i 2024. godine. U pitanju je lokalitet Kulište kod Podvisa i lokalitet Davidovica takođe kod Podvisa. U pitanju je jedna gradina sa ostacima zidina, čak su otkrivene i kule kvadratnih osnova, znači dok Davidovica predstavlja jednu crkvicu sa specifičnim stilom gradnje i dogradnje i tek nakon završenih snimanja imat ćemo potpunije podatke da kažemo zapravo nešto o njenom obliku izvornom koje verovatno vuče korene još iz ranovizantijskog perioda. Treća lokacija izabrana je, to je lokalitet Osredak, nedaleko od sela Orešca. U pitanju je jedan burgus kvadratne osnove koji je napravljen od suhozidne konstrukcije, odnosno od kamena bez maltera, i na kome takođe postoje ostaci sakralne građevine, odnosno jedne jednobrodne crkve. Njegov položaj je jako interesantan i sam oblik utvrđenja je isto interesantan i tek nakon izvršenih snimanja imat ćemo potpunije podatke o njegovom značaju. Ono što bi mogli trenutno da kažemo je da se na toj lokaciji postoje otkrivene još geološkim istraživanjima mnoge mineralizacije metaličnih sirovina.